Nĩ kumana na kĩrĩa kĩrekũĩrwo gũkorwo arĩ ũhotomu wa ũgitĩri mwena wa Mũtamaiyũ kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũragĩte kwa ihinda rĩa thikũ 10 ũronekanire wĩikĩtio rũĩ-inĩ rwa Mau mwena ũcio. Mũndũrũme ũyũ ũrĩa nĩ wa mĩaka 32 arakoretwo agĩcario nĩ andũ itũra rĩrĩ kuma rĩrĩa orire. Nimeenda chini kidogo nikaenda nikamwangalia sana. Nimekuja kukuta mtoto ni wangu. Juu nimemwangalia na kila kitu lakini kwa uso siwezi kumjua. Juu ni kama anaonekana aligongwa. Amegongwa juu hata saa hii na kwa mochari saa hii bado ana breed. Hivi karibuni tu kama last week kumetolewa tu mtu hapo tu na alikuwa tu ameuawa. Tena huyu ni mwingine Chifu wa itũra rĩrĩ Bethel Kibe nĩ ugĩte nimekwambika uthuthuria kumana na gĩko kĩu. Ni jambo ambalo linatuhuzunisha na tunaomba yeyote aliye na habari zaidi atudokeze ili tupate hasa ni nini kilichotendeka. Aikari magĩkaya kũrĩ na ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio. Security imekuwa too bad kulingana na vile forest zilifungwa, vijana wakakosa kazi. Uwezi toka pale Fiber ufike Moto uende mashambani Ndimo Kameredho, unapigwa na vijana wanajiunga kwa vikundi, wameingia kwa fioski, wanajificha ndani. Punde tu wakikuona tu umeshuka gari kutoka Fiber kuteremuka unaingia Ndimo ama mashamba ya Kameredho, unacharaswa. Handũ-inĩ ha Kameme TV nĩ Wangũi wa Ndirango.